Vladeta Jerotić. Svaka individualnost je vezana za bol. Čovjek je postao individualist onda kada je uspeo da se zagleda duboko u sebe i kaže postojim, dakle patim. Ono što je naučio Jovica ne promeni Jovan. Što više zabrana detetu, ono je duhovno siromašnije kada odraste, sputana mu je slobodno odlučivanja. Što više zabrana narodu, to je više onih koji bi da krše zakone. Svako kažnjavanje i nagrađivanje dece je ucjena. Prvo pravilo antipedagogije je dete poštuj i uči od njega. Naravno, volite svoju decu. Kada voliš, imaš strpljenja. Ljudi posjeduju materijalna dobra, zgrću ih i čuvaju, jer nisu stekli sebe. Sebičan čovjek je čovjek koji ne voli sebe. Ako ste usamljeni, to je zbog toga što ste sami sebe izolovali. Ali ako ste dovoljno skromni, nećete nikada ostati usamljeni. Pokušajte da siđete i naučite skromnost i nećete nikada više biti sami. Moć vladanja nad drugima neodoljiva je slast tamne strane čovjekovog bića. Čovjek je zadovoljan i naslađuje se kada ga neko voli, ali je radostan kada on voli. Ljubav i radost svakako su čovjekove osobine i doživljaji koji ga čine najvećom snagom prirode. Čovjek je zadovoljan i naslađuje se kada ga neko voli, ali je radostan kada on voli. Ljubav i radost svakako su čovjekove osobine i doživljaji koji ga čine najvećom snagom prirode. Otkud čovjeku ohola ideja da je on sebi dovoljan? Ako je dete nemirno, pusti ga. Često je to inteligentno i bistro biće, a roditelji u neznanju za mirno i poslušno dete kažu moje dobro dete, a ono u stvari uplašeno, nesigurno. Naravno, rodi se i poneko dobro dete koje je jednostavno takvo, iako je snalažljivo i pametno. Greška je velika što ono nemirno dete tuku, a ono je najčešće inteligentno dete. I baš ta inteligencija mu ne da da se pomiri lako sa svim što mu se kaže. Mudrost je u ćutanju i tišini, nikako u mnogim rečima. One iscrpljuju fizičku i duhovnu snagu čovekovu, one samo mucaju o srži do koje se stiže ćutanjem i tišinom. Dobro se začas pretvori u zlo, dok se zlo potom sa velikom mukom vraća u dobro. Velika je to veština, umeti razgovarati s čovekom. Strah je još jedna od bolesti današnjice, a ili je nedovoljno istražena ili je i suviše subjektivna stvar. Strah leči vera, sebičnost ljubav, a žalost nada. Ljubav nosi u sebi kao jedno od bitnih svojstava stvaralaštvo. Kada bi čovjek samo jednom mogao da uvidi koliko je uzaludan najveći deo njegovog rada, kada ga ne pokreće ljubav, bio bi mnogo manje sujetan i neplodan u svojim aktivnostima. Istinski plod naše duše nije smišljena reč, niti beseda koju smo brižljivo pripremili i doterali. Naš plod je ona reč koja izleti, koju nekontrolisano izgovorimo, ona koja izvire iz suviška srca.